Reka rero tudatinze twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngiye kugezaho breaking news. Ni amakuru yihutirwa tugeza aka kanya. Ni amakuru avuga ko inyeshyamba za FDLR rwanyi buno mutwe rero bakaba bahawe ibitwaro karahabutaka n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuvugizi w'umutwe wa M23 yagiranye n'ikinyamakuru Taifa akibwira uko byose byagenze, ahanatakamba avuga ko FDLR yamaze kubagotera mu ishyamba bakambitse. Reka tugaruke kuri aya makuru ku buryo burambuye. Avuga ko hariho noneho imikoranire ikomeye hagati ya FDLR n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bitero karahabutaka bari gutegura i Masisi. Ni ibitero batezemo umutwe wa M23. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zitabaje noneho abarwanyi ba FDLR mu bitero birimo gutegurwa ku mutwe wa M23 nkuko amakuru yizewe ari kutugeraho noneho abyemeza. Umuvugizi wa M23 Wiringoma kuri uyu wa gatanu amaze kubitangariza umunyamakuru wa Tarifa ko ibirindiro byabo byagoswe n'umutwe w'abarwanyi ba FDLR bayobowe na Brigadier General Ruhinda. Yagize ati ingabo za Kongo zahaye FDLR ibitwaro bikomeye mu bice bya Masisi. N'abarwanyi bagera ku 1000 bambaye impuzankano ya FARDC. Aba barwanyi bose nkuko amakuru yatugezeho abihamya, nawo umutwe wa FDLR bahawe akazi na FARDC bagose ibirindiro byacu hafi ya pariki y'igihugu ya Virunga.